Korwo ceceni ino njeru ya borithi ya Kithansi mwena wa Kibwezi ni ekirwo thitima na mai. Guku nikuo maabitha a borithi mangiri magitungatira muingi no yanjiriirie kumererwo ni nginya mahuti na nyeki thutha wayo gũtiganĩrio. Ona gũtuĩka rĩarĩ rĩciria rĩega, aikari a Kithansi maugĩte matioririo mawoni mao nĩguo mataririe harĩa ceceni ino yagĩrĩirwo gwakwo. Kama community hatukuhusishwa wakati hapa kulitafutwa ndio kuja kujengwa. Tuliona watu tu wamekuja, tukaona fence inawekwa. Mimi hata nilikuwa nafikiria ni mtu ameuziwa hapa wa kufence. Kukaa tukaona, tukaambiwa ni polisi inajengwa hapa. Polisi ikajengwa. Maabitha a borithi macokire gũkombora nyũmba taũni-inĩ ya Kithansi kuria makoretwo makirutĩra wĩra no gũkũ nakuo magĩtũngana na mĩhĩnga. Mimi kama tungeitwa kama public participation, mimi kwa maoni yangu ningeonelea hii police post ipelekwe pale mahali kuna tangi ya maji Kithansi pale na ni karibu na kambi ya KWS. Unajua kule kujengwa ilijengwa mahali hapa stahili. Muingi ugite ceceni ino ya borithi yagĩrĩire gwakwo mũgũnda-inĩ wa muingi na rĩu marenda kũmenya ũrĩa ceceni ino yakirwo matarĩ na ũmenyo. Wananchi walikuwa wanakaa chini, wanachanga, wanalipa landlord ndio askari waendelee kufanya kazi. Kweli, kusema kweli huo sio ungwana kwa sababu hawa ni askari, wako uniform, wako on duty, they are protecting us, wanatupatia security ndio tufanye biashara zetu, ndio tuendelee na mambo yetu ya kawaida. Kwa hivyo kama mjumbe hata lipa rent, wananchi pia wanaweza kurudi kuanzia kufanya hayo mambo ya kuchanga pesa. Ule tunafaa kuuliza tumoni, na tukiulizwa unaambiwa wewe ni nani. Na sasa sisi tukawa na uoga, ukiulizwa kama wewe ni nani si utanyamaza tu. Kwa ihinda rĩrĩ maabitha a borithi mararutĩra wĩra rungu rwa mũtĩ thutha wao kũingatwo kũrĩa mararutagĩra wĩra nĩ kwaga kũrĩha marĩhi ma nyũmba marĩ na mwĩhoko kĩoni nĩ gĩkuonekana nĩguo mahote kũgitĩra mũingĩ na kũgacĩrithia thayũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mũnene.